ngoji gokora babasi. Wacha niwaambie kitu kimoja. Mteno Munyalibali kuri Nyalibali. Mteno Deputy Governor muno Mheshimiwa Sambo whatever, mimi nimeshikilia hapo. Kwa sababu tutaletea masikani ya Sobugandi. Tole tuko sia Sobugandi. Tusike gavana Sobugandi. Na hitu tutoa Bugandi kwa kuorora abwanki. Kuri Nyalibali mna mwateba, sisi kwa Nyalibali tunaamini kwamba utawala lazima upatiwe heshima, utawala upatiwe esiko, eli nalio bosera borabe na masikani. Ekiagara bintu byontigera, otigera akoraki, natigera hundi. Ankyo ekarnati byo jaseto Nyalibali tobabe kintunda irenga ibere. Aba basi onjake listen to me ni ngotebe. Ndikote ibageni. Ekirugeke nekino. Asenga ki. Rinde kirogo mokone 2 times kino 2032. Nyalibali ntuli tayari kuwetaka tiano etaka omunyoke onyonse joko boko. Okonyonse joko boko edifari ya akoro lile ya bugirie siribi okoine redika. Ose penalty. Ose chibe penalty ne redika. Igo kari ko basorora iga. Please. Tuko kirogo gambi. Bwaba basi. Wegerere bosike nabagakambaro onye kende nkiagosa osikende nkiasareka ababasi muya bagakambari bobasia iri ngisemba manyire mulenda magana ngora ebintu bigwene ababisa barumbanya kubera abana ba Yesu na to abana mabere kurmo tuanze ko bakora wao wanajifanya wana macho na wala hawana masikio. Na torente vidagita hapa kukarabati barabara muno mheshimiwa tebo busameta mukwerero wao tupara kile bisero na vile vitevyo babu atimato babu atimaiso kwa sababu wao ndani ni watu hawana furaha, ni mazidi tu bitina tupu. Eka jibasa likia ruwe gugaiga abana wetu banyo jibasa mukumbe kwamba kuna familia zingine kupata 1500 kama school fees ni shida, lakini mheshimiwa gavana akahakikisha kwamba watoto wengi wamepata shilingi 1500 kama basari. Ngine ya cheche. Wao hawataki kuona na wao hawataki kusikia. Ngoji gokora bana wa Yesu. Omoge tuto itawala miaka 10 kama gavana. Kwani ni muri rumu arimeti. Na ito bo Nyalibali toto miaka 10. That is the beauty of leadership and that is the importance of Sobugandi na kuboigerere miaka yonse. Wana akodi tiba si abana wa Yesu ona kirengo tebanga Albert na ba mino nyasaye bo morembe pastor muna wateba abasira banga tejinga keji. Lakini Albert, when I was looking at the age miaka ya mama yenu niliona kwa miaka 98 kaki miaka itegimia onye ngende kiare ngoka abantu aba mino baragire bamene batebiye so ngambu yamona.